Bula, I'm Miri. I'm from Lotoka, and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits. Ni sambul vinaka. Se koe ungo na Vakaleleka ni nonda i tukutuku e nambungi dindai. Sabakan dita gene katul ni kisi ni mate na COVID-19 e na nonda bonua. Gwendo na ngone ambakindua. Kabungo i koe ni mate ni liu bonua. Katobi koe na mate ungo e na nonda bonua. Tukuna na nonda i liu ni mate ni tu. Vorenge mbani marama. Ni bakan dita gene kisi ungo e na kabende indai. Kangaila ki leu raibua na ngone ungo. Na mate ungo e na ngauna. E satiku kina e na balimbula ke na nono bubale. Ia pe bukan tita kita lenga mbani marama ni leile na ngone era lenga e na buku ni mate ungo. Sa kata tal tiku ngai na ngaunungo na mate ni tu ke na Fiji Airways e na buku ni nonra laure ke de mai na liu ni bonua era bondo mai e na wanga buka ka vingarab mai kina na mate ni liu ni bonua ka tobi ko na mate ungo. E poroko na pakatatambu na Vice Chancellor ni Kornibuli na University of Fiji ni kuwa ka ngole mai lau toka kina rara ni wanga buka e nandi me laki buka ki serne e Australia. Tukuna na nonde lulu ni mate ni tu vorenge mbani marama ni kurambuita ka na nona dhururawa na Vice Chancellor me baka ni mbiutu na pakatatambu. E kura ni lau raya na tikinongo ni tiko e sona liu ni bonua e rasega ni wambi mbita ka tiko na pakatatambu e mbiutiko e na ngaunongo. Tauri buka beso ento na liu ni bonua e na mwoni madhawa e na buku ni kia na mbiu na itukutuku la staki e na Facebook. Tuku na komisnani obisa, Brigadier General City Beningiliho, ni teuri bagi na takata Kongo, me baka ni mbiu ta na liu ni bonungo e so na itukutuku la staki me mbaleta na mate na COVID-19 e na Facebook. Tuku na ngiliho, ni ungo e na bebo na numi be kenda na liu ni bonua, ni tambu na boyadora na takataka baka ungo. Kinangito, e na toko na nanonda mata timi na pakutiloani International Olympic Committee e na buku ni sotelebu ni Olympic Games. Tukuna na chef de mission ni nonda mata timi Patrick Bawa ni na tomana tinga na nonda banua ke na be mata ni tu na Pasifika na babarau e na buku ni sotelebu ngo. E na buku ni kia na beto bitiko na mate ungo na COVID-19 sa kere pakatingu kina na mata ni tu me pakata ki Canada e na buku ni nonroto na pakitabi e na soto ungo. Mai da bekiri na Vakaleleka ni nonda i tukutuku na kene kuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni vakatingu vinaka. Bula, I'm Miri. I'm from Lotoka, and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.